Bizim koyun bütün buzganlar. Koyumuzda bek az üçük kalan. 2 tane mi, 3 tane mi? Kalanını hepsine böyle 4 etajlı, 4 etajlı üyler yasanlar. Yaxşı taştan üylerimiz idi, yaxşı üylerimiz var idi. Memseler bizi kaç yıl oturdular. Bizlerin hepimizin mağazga koydular, özleri üyümüzde oturdular. Bizler iç koranda bizim mağazada oturduk işte. Nemsilerin atları bir yerde duruyor, biz bir yerde oturamız. Var atlarını koyuyorlar mağazga. Ne aytacağım? Aytma pravam var. Если bir Украинец ekan, son aytав anama. Сестра, вы что, ничего не взяли, вас же не убивать, везут, деген анама. Анам rusçаңна еді. Son деген үйге өзінің кірсеткен анамы son сатыртшық қойған, неме ішіне бір патша боғдай қойған, мысыр боғдай қойған, бақла қойған, yarım çuval şey etken, өзінің арқасына алып, мектепке ежі кетірді адам. Больше dedi, я не имею права, dedi. Anam айтқан, мен украинцым деген. Бекім мен қорандамда çıkararlar, қайдан білейім деген.